Ladies and gentlemen, what's up Rwanda, what's up Kigali, my name is Vincent. Ishyano ryaguye mu karere ka Ruhango. Abagabo babiri bamaze gupfa nyuma yo kujya kunywa inzoga mu kabari, ariko nanone abandi bararembye kubera ko izi nzoga banyweye ahari umenya zari zahumana mwishwe. Uwapimaga iki kigage rero yavuze ko yagiye kurangura akakizana akagishyira mu nzu yiwe, gusa ngo ntago yigeze anywaho ngo yumve uko kimeze, ariko nanone kugira ngo bakimuhe babanje kunywaho abantu bagiye batandukanye. Abo banakinyweho ba mbere bagisogongeye nibo bantu bapfuye, abandi baguze muri ako kabari bararwaye bararembye. Ariko nanone ukibaza uti ibi biraza guherera hehe? Ese umuntu waba waranduje kiriya kigage yaba ari nde, yaba ameze ute? Uwo muntu wakemera kwanduza abantu bose kugira ngo banyweho bose bapfe, abari bwinjire muri ako kabari bakanywa kuri icyo kigare nje kugira ngo bapfe. Uwapimaga iki kigage rero yavuze ko yagiye kurangura akakizana akagishyira mu nzu yiwe, gusa ngo ntago yigeze anywaho ngo yumve uko kimeze, ariko nanone kugira ngo bakimuhe babanje kunywaho abantu bagiye batandukanye. Abo banakinyweho ba mbere bagisogongeye nibo bantu bapfuye, abandi baguze muri ako kabari bararwaye bararembye. Ariko nanone ukibaza uti ibi biraza guherera hehe? Ese umuntu waba waranduje kiriya kigage yaba ari nde, yaba ameze ute? Uwo muntu wakemera kwanduza abantu bose kugira ngo banyweho bose bapfe, abari bwinjire muri ako kabari bakanywa kuri icyo kigare nje kugira ngo bapfe. Abantu byabayobeye baravuga bati ahari uyu muntu waroze iki kigage yari agiye kugiha umuntu umwe, yibuka yagishize mu nzoga yose, abantu banyweyeho bose mu nda hari kubarya. Abandi ibintu byakomeye, babiri bamaze gupfa, abandi bari kuvuga bati ubu nitwe dutaye, nitwe tugiye gupfa. Gusa inzego zishinzwe umutekano zatangiye gukora iperereza kugira ngo hamenyekane nyine umuntu ushobora kuba waranduje kiriya kigage. Ibyabereye mu karere ka Ruhango rero abantu bakomeje kubyibaza ari benshi cyane, bari kubibaza ubuntu ushobora kuba yaranduje kiriya kigage kugira ngo buri muntu wese ukinyweyeho apfe, buri muntu wese ukinyweyeho arware mu nda, ndetse yewe abenshi bari kuvuga bati turapfuye turashize, dore babiri bagisogongeho bwa mbere bagiye no kukizana bapfuye. Abaturage rero baganiye n'ibitangazamakuru bavuze bati ahari se uriya muntu ushobora kuba warakoze biriya bintu ashobora kuba yarazinywaruze bari abantu babiri bagiye kuzanira nzoga bikarangira ashize mu kigage cyose, amabunane yose uwacuruzaga nawe yaragenda asuka mu ngunguru aravanga, kubera ko nyine nta robanura ryari gihari. Aravuga ati reka mpime ikigage, uwa mbere arakinywa arataha, uwa kabiri arakinywa arataha, aracuruza inzoga yose irashira. Gusa aza kumenya amakuru ko ba bantu bamuzaniye cya kigage babiri bamaze gupfa, ndetse n'abandi bagiye barwara, ubu ngubu bakaba bari mu bitaro. Nawe atangira kugira ubwoba, gusa amahirwe hari ngo nuko icyo kigage atakinyweyeho. Kugeza na n'isaha abantu bari kwibaza bati ese turamenya ari nde waroze iki kigage? Yewe uwakenze nta kintu yabaye, uwagicuruje nawe nta kintu yabaye. Ubu ibi bintu abaturage bari kwibaza ngo mbese turi bubyegeke kuri nde hano mu karere k'iwacu, k'ibyo bintu bitari bisanzwe, ibi bintu turabyegeka kuri nde? Ngayo nguko rero byabereye mu karere ka Ruhango. Nitwabivuga ngo tuzabirangize, uretse uyu murozi waroze aba bantu ko atakarabye, hari wa mugani w'umunyarwanda waciye umugari mu kinyarwanda ngo wakuruze ntiyakarabye. Ubu ngubu ibi bintu koko turabyegeka kuri nde? Ibi bintu bikomeje gusavuza abantu benshi banyweye kuri iki kigage bariwe mu nda, na n'ubu ngubu abenshi bakaba bari gukomeza gupfa batazi ngo bishwe n'iki, batazi ngo ninde wabangije, batazi ngo ninde wabaroze. Ngaho nguko rero ibyo mu karere ka Ruhango ntabivuga ngo nzabirangize, ahubwo reka ngusabe kunshigikira ukande hepfo kuri buto subscribe, hanyuma ufungure inzogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro nzajya nkora kuri channel uzajye ubibona mu wa mbere utiri warashakisha. Komeza kugira ibihe byiza kandi ugubwe neza, ndagushimiye.